ne dia to sianga ne ton tama babarar ko be no lerga to ne na wi mon kelio lara nyamen goro go ba lar ko na maje ci pet pare doran ka South Sudan muluno wajen ponde chaja lar ji jani gengni en gote ka kwaktu mande ci bas kan ite ko ne chal kai cha dino ba Sudan to kula nyin nori kan ne dia la kon te ka dukane ka su custom eda ne ci wang muluno ko kan ite dia la ton tama wata kon ka ga daro re dwel wal jo me ci kula benin wajen ponde baje longie wajen ponken kan ite konde ci kwa ken ci ga bal tele me shi kuma selva kir me adi le taka che kamala kondi ala ngai ni shangan wo me che ma che pede we ka South Sudan tele ramla bagra ar kan ide kono kwara choro kwar we ko wo kan pan ken ba cha ba kan yo kamalo yo kan yin ken kono chiri hawo miti ne jentine wo kan ite kontre we ka South Sudan tame la wajen ponde wane tunga na kan riuden kare de lo wal ko jen cha ko tunga na kan cha ka loza kan kama japan kan ide ara kono ko ke bi ni kan awona ka tan ko ri che ka kwan kati dia la kono la nyen su ka che nyen business ko la nan ka sung ne ken male mi de long ka pam dis dia la kono ram ka gar ken ka jen ku ka mi che ka wona mi che ga mo che to mi lo no wajen point ba e jogo yene dia la kono re do wala go bia ngai ni je go kana to che kan ko ga la ka en go point da kan tin dia la kono che ko jen go ma binyin ken ba ka de do ne me jalo mi de long min te je tin go che ne to kono char ka ji we che kan la go wo min to ka mai to na ngai amane gwa la gwa joza mechi mar bati anka warbo ngot kala wo kanida kone charka ji waya kan kantara kana larna ken anta me jan makula ben ka kora tin ngo jen chiata ka ngai ni panen wo che to ro me chi ka wona dungdo won ta mate ka ne konteri dwel walti chuj ka ku ko cha kwa ken cha ka lo sa ken Raindong dia na mechi tuo ka jong le state dor me chal ka ayo de ngo jen chaja bo wale ne ko ne chal ka ne Salva Kiir ma yadi de jo me we ka ne dia lo ko ne pinchi ngan go yen pain kun tore je go che jen to de mi che ka wona dor me chal ka ayo ka re lo kan ta ma kan pain ken ka lis ne dia lo ko ne ba bo ken reason nana nombo ka ne tin ko na ko de chore ji ko ma Salva Kiir ma yadi e le ngana ne le ka ne je ken ne go ka ne ko ne chal ka icha titere dur daro titi to kon re loka te kan ne kon ko le chol ji aji tita ka yot kan ne kon tere loka ndio ka ku media na ken go kon mo go kan ti ane lor kare nyal tele mbok tele kon ba ko longa ba ko terba e plan ko re minan lat ke kan ne kon tere we ka South Sudan ti ne kon to ka jongale yen wajen point be ko ba chop ko gwa na chare la ka ken ka chet ka mechi no do ti bi che barar ka je panne je en go chelar yo go ko re me cha jare la ka kan ne kon char ka ne Salva Kiir ma yadi en go ken pan ken bin wara bara na karo bona ni ci bokre en wala ci ko mu gay na ko way no har ci mu go ci la tale na larba go ci gad kan ne tin kono ko la ci ne ti di amani ci abya ko re do ka yur county kan ci ga county ne ti lure dien ba ray nong di na ci anyo ka mala arka wajen point kan ne kono ko la chol e commissioners ne do ra dangre o dor mi chol ke dor mi chol ke ni rol county ti ta kel ke wur mi chol ke gar ke to ci ne tin kono ta ka yur ka kantin kono chane di kono chari ji jobe jo kana go kon gor ne ya ba ko maj ba ko yot ka counties daro titi muno go gor na lo ka ye mo yen ko bo ka nyal kan titi kan pan ken bo ko ra ba chop gode ne me plan me je ne ka jong le state ne gwa ta kwor we ne ga ko te tin chet ke men ci kon dia la ngai wote ka war gang te bagra ta malar ga je ken go de la chara deje to ken go de char je ne bo ka wa ka yot county la ken ta to ci ka be succeed mo wa kan la wa kan kane de kono chal karo de ni jay go kanga joy pinya kare we ci jaw ci lene ben ba kane de yalla ten gwa ma lar kane gon go kane tin kono to gwa ma dal ka ci boro wang den ko de ma de yoda ken ko go me cha wona kare lo ka ci nga danen go kane bi kan nyen kana wurmi chal ka tu nyangat kal kane wurmi chal ka ire te konte cha na yan ma kare lo ka riuden dia to ngana kan ta matanken ka woni jiena la wakan tika ta tare jiena kono nyor ka tin ba dio ne de ta ka yoda ba gon go rai mi ci kono we wato ka ba bu ngwana metare lo ka kore lo ka ger ka jen poinde te ka gwa de na ro de ta tin mi ci wala wajen ci maro tan ke jeben nyam shin gwana na te tin ro shin tin she ga ne de kono kwala cholo ajini kan panken wur ka la wa ka na ka dar mi chal ka pa jut gwana na kwa jog de la won nyat bur tin ka na ta me che de mi to ka ayoda mi she ka wona jenna na kwala gora kana wabiri ba continue ka mbe na ba ka bo lara me we ka cha bia tin kontre we gwa ma mana gan kana ne to kono kwala chol ene tin den na kana no chora dong le ja ka ba ka wang wurmi chol ka chol ton balo kana ji kware ka Salva Kiir ma yadi ka ga ko ka jong le ko bi kwarian ba mo to metetin gore ja go wona ga gari yere gwana dia la kono te kono ne chiene te katim waya kare dwar ka yot county
amani jane da koni chal ka jinyar albata e jina kamila roda gwa ma ko ken panken buka chopo yesun kare kor ma kwa plana ken ko ba kor pen bater ne ta ka wat kane da koni tadar ma chal ka iyai kane da koni tinyenti da koni re dwar ma chal ka Uror County ko dor ma chal ka pier payam go ka ken koni gon ka gwa ken titi ka ken koni gora balar ye ka kui ka tindi ala koni krodian ka plana ne na kon en go ken panken ayada la ka ken go ken panken ba kor bater ka jongole Raindong dia ne biro nyoka wara michi ben kamela kal ci jawche ben ka gommo tare dwar kama kal wasite chon kamela kal cha go kai cha do kon tare de en go kan ne do kon kwale choli jang ti ci ture dwar kamela kal tama kan panken gor kan wore kan kan ta re dwar kama kal chale ne lar go ka pero wanga nan te ka gati wachi gien to go ka dukan ka su gandi kamela kal ti laga nwari Shika warom ka gatin koni chal ka gat jani kan panken wacha kanang anne to ko ka gwadi na wan machara ka tame ki jaw me che ben kan ida kon tare do ar kamela kalen wasitation cha wo go dum do go kan ida kon ko le choli ji kume shika no goro go apuje go de titi de kalar na ga kan chab ya lo kon tinjel go ma cham nori kan ne ida kon chal ka ite dat ka ka jek e woni jani she kwar jani to kon tare wi do ar kamela kalba cha wede na rodin tit ka jala na jel kana ci jawche benen wonta mete ke bondi la je ire do ar kama kalti la we ka dama lar ka je gote ka gati la ka tijari ya kanti la je ire do ar kamela kaltin kono kula wa ka dama payam walar ka je go yen ga to kono chal ke ga nori cham ci gien la go biro do eti ka chot ka kume ngai ne go ka ne dang bakal te konde payna ka kor ni te chu jo kan panken ka ji kume te te kel ka kume no ko kuma ko so pode ken waka be jalun ka be ji chuon kula ngwana go miti ka ma ka gatin ko la yen bi la chia ka kel de yen kwa kunde yen ka jako ken de ka bar ka ken jo me cha la go ante me wore do jenas ka me la kal bana ka dama jen go to kana tin e jang kana go dia tin kon ti la go du kana re do ar ka me la kal ka wa chen cha ji kap enen ka ji ba kume me la kume jani me ta ka ma kal kel ka kwari ni dola lar ka je go cha ga no re kana ga te at ken cha ka lok che ka ga jana kon tre we jo me chokule ben ka ye ka lar ka je go ba je long ni kon te ka ma kal en go yene diatin kon chal ka inori wali adun la ba yene ba jarar ko yudun diatun ana kan te yen ka POC ndero go apu je wodere nyur go ni kun dial ket ka min chaje lara kan ida ko right go me te no go report kan wajen point te le medino de yene wo gorar ko gon POC cha wal cha ka de la ka amana du mani mutin kon la ko ke manitin kon la deran ko gorar ba to ko dukani go te tie ka POC tin tene de kon ko la chole jikko cham wa te ka tin dere to mi shika wona wo yene de kon chal ka inori ka te ka POC dere la na mal ko dere goro go wo bianyen kun biya ko go ni kun karodun ka yen pain kun ba biara tir kon ne de kon tare weekend ke kumedian kel ka kane de kon chale la ka kan wo kan ba yele ka dora ken rai me kel me chitore dor me chal ka panel state dor me chal ka email kal en wo jen situation cha wo go ka chab tare de chale ne larbo go wote ka gati la ga no re dor me chal ka ibarar ka dal ti wo ka gere da ne la gar ka ne nas ne tin kono kwale choli ji kuma ti lar ka boda kam dor me chal ka ino Sudan kana naitin kontin chalke iji South Sudan gade titare dien ka gade charo mix ti larke business ke la ken la woken panki la na kangwani ken bi ka woka boda dung South Sudan kana no Sudan ba ngwa ba ko ken wache te tuote ka gadang bakel ti chakap kan gade token panki ka ga nori ti larke ka gade jani barar ka dal kan panki wacha ka ba on gwa mi ka wona entame na mote pin kan ida kono ta kaboda kama dwar mi chal ke no Sudan kan ne ida kono kwale chol e ji wait la chal ke Jesus e jo me we kan e diatin kontin be batila no ke en go kan pan ken tila no ga baya bala don gwa ma entame chi kuma South Sudan tara la kama na mo ala wala gore je go ba ne ida kono chal ke jang tin loy ke jo ka chamal chene dia kono be kan no Sudan tin kono cha deport no ga ka South Sudan la wajen te kan ida charo ya la ka la ga jan la wa pamele ni jan dia da content be kan no Sudan la ka wa lora ken der to bon wo yene tin kono kwale chori ji South Sudan te la no rete la je ngwa ma ba mitela ji transport de go na je no der la ko de kar yaw tin kono kula riya ne de kono char ka ji business ko goje na no kula to ante ma wachi ji business rodi de kama ma ko te ka kar ya ken la wana wa ka no ka ji no ka ken
miti ka yoda ra gwadi ko da ka ko mi wejar kare business bi ka dwal ko jen ba ji banare de chit ka melar ka tame wajin mi wo wi ko tel ka ke walo ikana da ne di ko ni chal ka ijang ka madwar mi chal ka ino Sudan ka ne South Sudan ajana chala la da kan mi chi ka wona ko ngai ko ndi ale gonta ma ka ne di ko ni chal ka ijang ajen wait edu ndi ne metoka nas kano Sudan ko go ken panken chara mat ne tin ko no kula re bole tin nyen ka ji South Sudan ko tintere we ajaw me awe ka ne tin content non ka ne di cha deport back to South Sudan and go mangi rodo wi jin nor chukot kel ka pama ne jana tin ko lor ka ku medien ka go chiri udun dia chika bo chuma tema wala baba yore pinche ka tor ka bi ka chore au kam ni te ko no wakatin te ka pama listing wan te kan chup chien ko dum do ka nan la ro ka ne cha kana ci jo me cha ben ka gatin kon te kano Sudan to gor ka je go jen balong ye roye monta me wo ken pan ken wate ka ne di cha no ka ne te nyam te kon ka kan ne chop dori ken kon wakatin ne me de go wo de yena lingene de kon chal ke jino Sudan tin bete la cha nyen South Sudan en go de la ko de kariya to kon chal ke rias bi ne ci ma rias kuma selba ke ma ya dir ko la jang no raba be lintin ka ken ba ka ba yor pen ki ka to har kam ne tin kon ka na ne chop re dori ken tin go ka je ken go de kuma mentene ya tin ci de ne tin kon chal ke ji South Sudan de kana ben ngai ka de ben go ye joje no cha na cha kana la kana yor pen kan ka ne chop kwa na dong tin ideal te ka tin la cho won ya kana te to ba pam ne jana ba ka wono ngaken ne me jana no goro go balar kon ka kui ka tin ko lan ko kan na Sudan go biara tit ene dial ko no kwa deport back to South Sudan me tele ji yo ko lo ngano go bi roy kana de ko ne chal kene ko jin ba to ba je lura kan beger go bi beliu ka kene ne chop bwana na goro wadir wotin gogriya ne ka were do al michal ka Ethiopia kana dial ko na te ka Ethiopia ne dial ko na te dor michal ka Gambela region keli o wana ka kem ne ke en go chit lor che ben ka ne tin konon chal ka iga nyak awate ka ne ti chara dol te la krim no la nyak te la te dor plani de kontre wait lo ka ku me che michal ka Mrs Alimu to ka na kwar ni Dr Galwa e go ken pan ken chara ya la ka ne bi ka nyen ken war ba jaw ma we ka ne dialo konon chal ka ji kam ni che ka ne to ko la refugees la nyen South Sudan go bi ajal kun bi ka tira kan nin jamatin tam ajal go chara ya la ka je ka wata ka sa pon mi di chiko ko mai ka cha ka mai anaitin kono kwa jela gorba wajen de ne kono chal ka ji South Sudan de ka nyoka me fi ka jawaken ci jaw ci lene ben ba ko go mod kono gon wajen chala ne larba go wote ka ne de ci gen ka el ka wur me chal ka ne ti je ka mela kal ti cha mai ka yo akwar ko la kwar ma kal ni gabana dar me chal ka mela kal min la choro de dola la wajen point de wate ka ne de cha aya ken ka gor ka je wajen de do de jala da ken chara chu mar ka krim no la ti ke le jo me we ka yen ga te kono chal ka ga no re tin la jel go ni dialo kono wakatin ko go ngai kon dia len tame wukid me wukid jambi na bi ka jien pinchieni bi ka ben ka Gambela ka bina jena Gambela wana pinchieni ko wana ka families ken te de jelo kono jel ga yakar bi ne kun ko go jen chabi nong da ga ken ko ken tikene gorbi kuma Ethiopia bete ka ngai dum do wajen panken ka krim no li ti chama ne ka kwa ne de kono kwa jelo goro go ba ji South Sudan de konto go ma ba ka ler ka duar ngai me awe ka yen dia ka jana jel ka ye wajin ma ngai je gon wajen poinde en kwa ma la gwa mi je ka jidi ro la ka bi chon ka jende ya goro go de la jalle ka wukira nani chi anga go go ken panken en dub dia la kono jel yan tin lor ke sina me che ben ka jen to da ka min dine jena long wa gor ka je go ba ne tin konon chal ka ichap tin kono chi podor me chal ka Nasser kana ne to konon ta ko wala ken panken ba ko nyoka chwe jo kui bunya me chika watin kana ti kan panken kan ne to kono kula bun kan ka je go ka kana din kon te ba ne me ba la da ken la ken cha bar tin kono kwa le chole bar anyak tin kono tere do arkel kana ne kono chal ka nore kana kono cha je ka cha aya ne to kono kwa le chole gitar nore tin gor ka je kana go ken panken de families dia te kon de cha display chen e ke re do me chal ka Nasser kana wulang de ko nyoka ka me chwe ka jawaken ti kana kono men wala ka chen kara o ka payen wala re upalni ron ba do da wudi genda da wudi die piska yendial yene dial toto go mata lo ngo ko be ka chia ka ne kon go min te ka jongle state ajen kor ka me cha ko la yene chenga da ne go ka ne de kono chal ka jongle gor ka je bara na karo dien tie da rodun yene dial kon to go mo en go jen poinde te la jang mata gar kan yano ba yin nan ko jang ti kana goran tame en go ba la ri chin hori nyen especially no contrary do mi chal ka jongle go ba la ri chicken yen ka jang kan cha ya gor ko ngai kan go mo wara wo kap kan to
ba mana bor ka ci boro gore mi shi ka wona wabi kala waka liap ka wongai kon dia la gasa Sudan te ga piu ka rundia malono gon siang ne kala wala se ga je kan ka liap bui kana gode ko wacho pintin ka na ma da jang lo mai ka tasire yeri de ko wacha me nyir ka kan madara man te ma jaka tor ka gor na be man wala tor ko rodien rai mi shi ka wona jana chari ala ka kan jana ko ala bawna dor kun mai ka ya ka ma ko ti gol ka wajen dia dab ka gare te ga disabilities ka wajen pain kun ba gwa ba way biliwni yen ka jwatun ko na kap kana kan ka Sudan chali ta nya jibor wajen batare no ra ka rodien ba ne dia ko na ta yentin titi kan ko na banonge barado ko garar pika yen dia ko mara yen dia ko ka yen dia ga ngwa ko be ga chia ga ne kon anyi manu ne mere yang do para no ngilar ke no dot tv mo de still bana tekel ka ta no kon to go to work bento